Amma saberin hai chuna he mizo chuma ka chung vai thana ni ka shia chuan enge sei suan ni te photo nei me thia min no she thiam ka be se ya chuan beginner calisthenics workout video siam ka tu mang hian hei warm up te chuan workout chu dan tur te chuan enge maintenance ti me tan enge mani tak sa chi sena ta na ti ho tan le athletes tak tak ho kin tan zela calisthenics an lopon b-boy lopon ka tiam vel athletes tan ho in ti chakna vel ta tan pon he video hi siam kutuma beginner ka tiang khan warm up ti dan tur te chuan enge variation ti dan tur te chuan form ti le te breathing te ka tiam vel kha he video hian da ka tum ni lome amma sabering ka sayang khan warm up hi apui mo ka tilu tuga kan ti tir level ni chuan level high risk level hi injury kan itang na bernia he right side hand to apain asak ma he level poi chuan kut sak le he tiang vel helai kut tha na ti vel no pon he tia inflexible nei te tam po hen he exercise chalon min ka shia saber chuan wrist warm up dan le ti vel hi kan zira chuan tinge taksa lo song warm up dan tur hi kan sei thok thong ma workout ma in hi chu chuan saber chuan wrist hi he tian in hu manga chuan hetian rotation sin thea ang in tenga ase rotation sin thela pon kut hum hetia hum de po haran ti chuan hetian de po di thea masa berin hetian ti po de da pedwa hetian warm up chase we som vel chuan kan ma we som vel ni le se chu so mo chuan hetian humanga hum de pon thea e rotations ka so ni se reversing so ni le se chuan helai vel muscles kan warm to hnuwa I shat hnu chuan wrist hi hetian input hi in khatanga chuan hetian nem no tang helai vel hi flexible so tu ti ka shia chuan hetian de pana thea helai vel na pana bo lo ne hetian hemi input I shat hi lai vel a khang khan do to lai ko on the low line position ti na vel khan to ka tianga we som vel so in dem bok ma so etian de na ma hian position ni change ma so etian ko ti tian ong se cha tian ti kon ti ne etian tu tian thuin ina ma po etian so etian ina ma po hian nung na mai kalang ina mai chuan etian hi cycle kha khamite pathum ka cycle khan ta se cycle thuma mo li mo vel ti cha workout nine tiante chuan ni tu le heti kal tu phai push le the etian ina de poi cha ma so I kuta la ni hetian po ti the ni swing warm up to ta nikna ta push vel ta bo chung ka ta shoulder hi kan dia shoulder hi po tha ve a range of motion hi kan ni chhe ti lo chan chu hi na ya sak do chal chuna chuma chuan hu manga etian ni ka lang one hemi momentum hi mang hemi kal chakna hemi etia kal turi kuthimo ati lo ma ti ho chan ti che ti to no etian to kon tinga poi lo chu chu tia imbalance le ko na ini voice on tema le ma voice on le ma tiang thoin voice on le ma tiang voice on ti le ma chu so mo ku patin tiang e hardo lak mai le ma se in ti le to kam chu ka son ti lo dan kon he te le mo poi ko lo ne amra so ku ti ni sham to voi something like that voi something like that hands on shoulder go between warm up to
pushing movement thì nó chuan hi atop thu khap tuk ta ni warm up tan chuan joints very warm up tau veka chuan nakina legs la chu ka siam le donia warm up video tan chuan legs kan ko dong nga tuna chuan warm up kan zo ta ha chuan workout ta ha kan tonga a version also version a hardware amin kan tianga chuan ending e reps and zange sets and zange ti ka kan distribute yang so workout dan tu kan switch le donia to san also beratana ka share te chu yeah then elevated surface here kan no hek himang mula stable do ke stable lo do ba chuan dia min pushing ne ya ti ha tu do ra ha so no man ta chuan yeah la kin do na also bring ta se harle you know we don't take galing so a thelo chong ka ka ti to wa chon ti hian kuthi etia onwa etia klema ti to ka khena cha in wisdom so etia oma khabe in hemi kutchin hemi finger chin apel hi cha etia om chon ti to lo ni etia no so an push khan elbow hi alu tu ni etian a flare tu ni lo etian tu tu kalanga so ha ni ma so an palam en tu heteti hi chu chalo hom hi ai flex china asil na chin a she se lo bo ti mo breathing po hi hi da changka don na kina se da heart ta na mo heart rate that that's some breathing point point mo to breathing when you go down and breathe up when you exert force and tissue na it's okay tholut na it's okay to sokro dinan chu so on apan ta se example ta heavy knee push up hi means tan so 3 to 5 voi tu mo chang voi nga ve reps in cha so we betai so voi nga chang voi reps la cha ka ti te ka chuan ka thei ngai lo ti voi ka sia iche tu chuan na nem tu hi ong ga shu shima ka sa tu tan ete ti khan ni kut kha khur se don tan kha chu ma ai ka nya nge apa mai vek ti na ke nga chu mai ai nei chu ma ti nai thei te mo chuan ni ta ma na wa ma chu chuan helai ve shoulder da ko yan na don tu mai nei chu ma ha po kha ki na itak sai condition ve me nga til ti ni cha chuan define condition ve me ha chu ka share tu ko khan ya chuan risking na china hetia ti zo khum ya chuan hetia ti be zo to ko cha so example done means to set you don't think that 3 to 5 reps so means to check that that's on also make it more kaka rep na da se to the card we cut let's and demo mid the ve ka chola nga chumi so ka tilia ma chuan kaka hetia we ka so khan set khan ta se set nga mo set book ve ti hi cha chuan mi ka tan chuan rep nga changa rep real ve te nga chumi zo set nga mo set book ve mo chu tiang ta chuan kids chak lo vek tan chuan hetian push up pangai ko te thea chu tin push up ku hetian la do ki chachu kan mo hetian hom te tan ka san push up te nga chuan push up ta na nge awesome do push up awesome te do ta ka chuan etian abrasion kan khap nga etian den heart ta la chuan no hezu progression system so ida ka la chana to chuan kha pushing movement na chana tu le assets le reps ni khan pushing movement di dan tu ka sheta ka chuan tu na chuan progression system enting e hetiang changa enge I chu dan zel tu enting e exercise zel dan tu ti kha kan tu anga chuan du tu sa chuan movement hi voice so changa voice so ni vel set nga mo set du vel hi efficient do ti the chuan movement kai change siam mo ati dan exercise dan kai change siam example dan chuan hi yo sum do ka ni chuan ete yo sum do ka ni chuan ete ni chana nga chuan hi yo sum do ka ni chuan
hei ti chana nga dia dia hui mo chon hei awesome do ki chon hei dia nga hei awesome do ki chon tian kami capping din tiang capping chu finger ve nga ris hi force an nang tu ma se endurance ko build up tu ko ni cái kan variation system kha cái kan awesome de ta chon I heard do ma khain dia nga I heard ka awesome do le ton chon I ti le nga we can progress na example workout example dan chuan example push up awesome ti tan ka chuan push up voice over jang voice over ni be set na mo set well awesome to tan ka chuan example tan push up voi nga bo set na mo set well kha he set book zo na kan ta se set book zo kan ta se mi ka le chang le kan chol nga mi zo hua tiang ni han tin ti ya kha set thum mo set nga ve la mo in tak sai na zo chen chen na share movement ne so lo zir za khan tiang khan kha amga chu push up ti zo hua ni push up ti nga ni push up ti zo hua movement dang in la nga movement dang so example ta tiang hold ne mi po hi cha beginner ta chuan hemi push up awesome to ta chuan example ta chuan push up kham se ngam se buk ta khan tinga chu zo ni push up te nga chu zo hemi hold tin ti chuan hemi ni push up ti ta ka chuan ni push up khan ti le phot nga chu zo elevated push up dia elevate sang nga push up ti kha an ti le nga chu zo wa an du le kham mi ai khan hetian hold mo te po ni an zirang hetian hold mo second song ni mo second thum be set thum mo set na be mo hetian kha exercise pathum ani chu workout sem na tu chu kha chi kha tania har sa beri tinga chu za awesome do hek chu za awesome do hek kama jang kan in progress ho za na ka movement pathum mo pali ve da hi ada cha hetian kha push up awesome titan le ni push up awesome titan from the so ni kha so tiang tho chuan advance a clean dan ho dan chuan hetian I the ho dan ka chuan hetian ang tinga kam som nuwa hetian tinanga hetian te ho khamo tu zo hetian hol mo ta poi cha different ko ta poi cha ni khan pushing movement ka chu exercise thuma mo level kha adura cha pushing a chuan ka workout structure dan tu chu ni a ha sa ba jang mo sim ber Kiles next ay chuan leg si chu an khoi mang lo ni nga amai ro chu underrated ve em chun chu leg movement hui a har em ma kiles next sa ti ho hi example tan nikina video ha kan da nga nordic curl anti te nordic leg curl mo chuan le e kha o matrix extension anti te he ho de ka chu an chimang lo ni ko ba hen ti ta se chuan body weight movement na changa ti chu chan chu hey weighted squat le hetiang pra weightlifting hian an dominate em ma hian a sa je hi zoom in and man phau lo chuan chu ka swing sa tu chu ni se tu ta san beginner leg workout ta tu ron so ya na kha tu na pushing workout ka tiang cha version har version na olber kan tiang kha movement pa thu ma pa level at tu ma chuan chu mi chuan rest ta pa ngai tho in mit kha da chan ve janga min ni rest khan chuan ta ti le khamo movement pakhat kha set nga tal chuan movement ni na hai do nga set mo se nga tal ten khan separin leg movement a chuan squat pa ngai ni squat pa ki thelo tan pon chair kan thia awesome training chan tai na hi train ta se etian train ni do ki kan cha lai vel thing mo te ta se tia chuta tia ni ne ko chan hi 1 2 leg muscle si alien bera sak bera with hold ke bera force ni chuang chuan ta po la example dan tu na ti na ki set rep som set na changa set group ti ba hi cha ka thian khan chuan du le awesome ti tan chuan squat pa mai kan ta squat movement in ulu the lo ma se ulu khe ko ma na ti ra chan amara chu in sha chu like khai tiang shoulder width apart taila shoulder in down hey mo shoulder width apart hey shoulder width and now hey shoulder width and now shoulder width apart tal is one this squat pa mai
chuan squat movement hi ta se ông giờ chu hi squat dik lo nia chan chu knee sian overtake ma sa tuin lo knee si tian yong ti ra mai ke hi sa chan dia movement hi dik kher mai lo nia ti ra chuan nakin ai ti zera hi man chho mea chuan hi tian nia ma hi one hey kamong hin na kamong hin na zui ma sa tian jan ma sa chuan hi tian ka chu tia ta la Ingin ada kan dan video kan dan ini jangan main form tadi. Form itu pun boleh menolak masih ini dutan hango. Form itu ingin juga di ini dutan hango kan shoulder width. Cuman betul betul boleh kita pomong. 1, 2, 3, 4. Itu in level zero kan. In siang level zero lah. In thầy lâu level nghe set in ti tur dan zel in thầy to lâu example dan set lina mo set ngana in thầy to lâu turang ka chuan ti lo la example dan set som ka ti rep som set nga ti ho dan ka chuan set lina mo set ngana dan chuan ha se don em na beginner dan chuan dan chu bang chuan rep nga chang rep ria dan da pon rep ria da chang rep som thei ho dan chuan ti nga kha very chunga by some mobile nga chunga very red kha heavy movement po heavy squat movement pa po ka tiang thu khan enge pushing movement chol dan tu kan tiang thu ka tiang khan ti le zera ka tiang khan squat san pang chu chuan ai har sa du ho dan ka chuan he chu advanced so la ka ma se intermediate level ania advanced so har to ra kha ta hi du le che hong te po nai ne sa ya das ne hi pistol squat nanti kan so tahu sampai dan so quad movements kan ya hamstring movements so kita no recurl dia nangkap mo so hi kakak hari ini ni tanya kami ni tanah calo tu kita kan nama masa ni kita support itu depan itu masa knees over toes pate bisa sampai yang bobot sel tu kah kami range of motion ni helai kuat sih kau ni saya ni so ada hiji kamu saya ni matrix point itu ya dia mau itu kerja dah lekang kita tak boleh sah ini deh ini tu behar tani next hi betul exercise acuan basic exercise acuan dari rekod mai dia cakap tu kan ni kakak leg workout nak tu ni masa berin pulling movement itu ketinggai lawa ke first year aku cuan asan tu kalau caktok lawa mungkin itu kan lawa masa di hau tu kan kita pun nama kita sampai kat pokok teh lawa anda kat pokok teh cuma lawa masa kan sangat teh beda lawa pushing movement macam kan kita cakap hetia diamond kau kan tu tak so high level let's say hello in activate kau macam kan pulling movement kat teh cuan cuan ini di teh lawa tu bukan apa yang lalu tu tani kat teh big lawa kepo kamu tu cuma video denau kan dah cuan masa berin isya tu gripping movement hipoi mo example tan bar po ni mase helai ba hian grip su hetia in kut in chi tu ya chanchu ti ro tan chuan helai hi anna don tu kan ya helai an name don tu ka kini chu chang to ta so helai a point grip mai na omje ni to mang lawa so chon helai bela hian grip tu mona an lo pon helai ti ro tu ka poi lawa mase ni zena ve kan ya alo chang tel don tan ni kina in condition tel nga helai bela hian grip thi hi cha helai bela hian mo bar po hetia nga te po hian kakak sebenarnya tak saya grip kamu, soan beginner dan hijuan, kan popular thelo, kan omta, mang teh, cuma soan negatif anu lopon, dia hot ni, tu boleh apa ini lo ni, gripping movement ni, tu ni ya. Cuma tu soan dia pun dia yo, masa ingkut kerja mula, ingkutan nak tolak tu kerjaan, film korula, ini kerjaan recovery kah reve lo dah. Masih ikut kacang don di nani. Kami tu kami ya tilau dan tu kau pun sangat itu apa itu ni kan. Soan, ya, kemudian bikin akan soan, kita buat tu boleh cari kat apa mo. Kami kat tadi
second som level the po the khan leg le pushing movement cái tempo khan mid khat de chan be mo mid level chol kha cha chuan cái đeo y awesome thì đâu tăng cái zone negative phẩm lại ta cái gì sẽ chụp cái cái số ta đi mò tiền quá chân mình xử lý ta cái khăn đi ta sẽ ha one rep đi ta sẽ one rep hay tục sang one rep để zone one mid khăn để chân về một mid đi về số lăng à chuan cái khăn đi tỷ lệ lăng à cái khăn set ngã về vui ngã về thì nào được chuan cái tiếng awesome thì đâu tăng sang pulling khăn chân thì ta pulling em mo cái chẳng cái tiết thì có không mà chú pulling ta tụi nhân thì thấy tổ cái đinh ở bảng in pulling cái tiếng á example tan cái tiếng anh nhá chuan in pulling á thì chú biết cái khăn mo chuan ông giờ chú example tan hay mi chuan chắc về chú mà chuyện cái chú với thu mà chẳng với nga thì thấy ở tăng cái chuan với nga cái thấy mà với sòng cái thấy anh thì họ cái với sòng thì thấy họ cái chuan với nga thì sẽ trả với nga thì thấy họ cái chuan với hi chẳng với thu mò chuan set nga một set group về xem se example tan với thu mà chẳng với nga thấy tăng cái chuan pull up với hi mà với thu về thì sẽ trả với nga thì thấy tăng cái gì na chú với khát ni ta sẽ với hi để ta sẽ cái khát cho lăng á mình khát để xem bé mà mình đi nuan đi lăng á chuan cái tiếng mốc khan với sòng thì thấy chuan với nga tiếng á chuan cái khăn set nga một set group về anh ti leng à anh chụp làm phăng ha in share tổ ta cái tiếng rất khăn in xem làm rất tuổi chuan pull up với khát mát thì thấy đầu ta ha với miệng đâu nè in chuyện chụp sim hi chả mò có sự ăn khăn negative sinh nó tập bọn chuan workout structure đàn tuổi chu example tan chuan với thu mà trong với nga thì thấy tăng cái chuan pull up với thu mà mò với thu về khăn tiếng à chuan set nga một set group khăn tiếng à chúng giọt nuआ khôngมี negative kan train langa negative kan train nuआ y kan train langa yang khan movement thuma mo li mo ve kha tur chuan pull up thelo tang ka chuan negative san lo pon y ro ta po poi mi lo nia y ro ta po poi lo y in sin na shim mo I kut khan nga nei don khabi conditioning workout kha chalu tuk ta ni tak satan kha ka se du zong ni se pulling a chuan workout dan tur in to tangin enge workout dan tur pushing pulling le legs kha kan siam felang chuan mobility le tivel chu lekin na tan ni dang atan ni se na chuan khalome to tan sang khalome to tan chuan workout dan tur dik tak kan lo show tonga tu ma chuan push up ti thei than kan show na sain push up hi buinga changa bai le mo bai ngi le changa bai so kan tenga với xóm ta sẽ khá xếp ngang một xe tục về tiếng à với ngang trong với là tỷ xuân tỷ sẽ với thùng trong với ngang thuần tỷ sẽ anh nói là ai có sống hay sẽ khá xuân push up ăn giọt không có xuân pushing exercise ai là khả năng bị về sang á ai ở cái gì yang với xóm anh tỷ lệ à xuân kami khá xếp thùng xếp ngang tỷ lệ nữa awesome bel khan dia chúng ta sẽ xong đi nó sẽ gần xong thùng bel là quan trọng trong việc khăn thì chuan khá số set khá số in siam nghe in condition dan tu ra khăn in siam to menga khá pushing tu ni sẽ khăn pushing khá số anh exercise khá số dấu to khăn mo chuan sẽ khăn hemi petia thì họ đang sang tiền khăn với ngọc ở trong với đây là quan với thùng trong với ngọc khăn tiền áซึ่งเราหัวอันถือส่วนเดี๋ยวหดมันต้องเข้าไปเลยเราควรเองหดมั่งซึ่งสมมติได้แล้วมั่งเราการเสร็จทุ่มมาจังเสร็จงาทุ่มส่วนทุกคนเดี๋ยวไม่ได้จะเข้าไปเลยเนี่ยใส่สุดเต็มๆนะคะซึ่งสมมติได้เสร็จทุ่มไม่ใช่เสร็จงาหมดเสร็จทุ่มเราจะเข้าไปเลยนะคะ pushing more เข้าสู่ตัวส่วนตัวน่ะ squats tan khan che tan khan squat thì tan squat mà sẽ squat challenge đồ tan cái ta chơi đó mà thì khan
Again. Nga di ka voice so. Belan tinga set thu ma jang set nga mo. Set nga jang set du mo. Voice so man tinga khami so nu ka chuan. Spot ta ni chuan o me me no ma se ti thei dang ho ka chu. Tia on wa ta pu yom. Ngen som hi ho chuan zo de po. Chuan tang de po. Excel tam mai. Heta bang bang a ti te po mo. Kan di angle vel au ma. Ti yom te po ha. Yom. Này khỏe thế này mà thế này xin anh sống mà sống gì vậy mo cái hàng exercise phải một bát thùng về set nga một set tục về thì anh giống một chuan rồi xong pulling movement cái này lại tổ tăng mo chuan anh order dan hi in khát thì example dan pulling thì mà sẽ thấy chúng tôi push chúng tôi leg nó pon leg khi chúng tìm mà sao khi chúng tôi chân chúng anh nghe tha là về được cái chuan pulling mo pulling di masan no pon pushing di masak do so mani you dan se mo beginner tan chan full body ti cha a bikin he push pull leg di vek mo chuan next a chuan pulling thania camera ka sip chdo hlek nga pulling voi thuma changa voi nga tan a mu me meng chu voi cut voi hi voi thum anh tiếng ngọc chuan anh về sang á cái hàng về sẽ còn văng là mình khởi lên chân về chẳng à mình khởi lên chân về chẳng à mình đi về mò chúng tôi cái hàng anh tiền liền à set ngam một set bục về lên tiếng à không bị gió nụ khán chỉ là khán chơi là tôi nè anh lộc quân anh tiền món sang set tôi cái hàng khá set thum một sinh nga về thì là xong cái đó à tập portion nào mà rất là rất là quý hiếm lên đấy thì nó bắt đầu từ từ tầm long chẳng chụp đấy cái này cái tiếp này chuan à tập cái đó chuan hoài sinh sống như chẳng là sinh sống không hiểu trong cái sợi khăn bù đắp thì đầu tam pon anh cái tiếp này ang negative zone hoa hoài so na to ko ni mai kaya kan workout structure da chu ni pula mo push di pasaka chu zo leg abo pera khoi ka ni so ni kan help me workout in follow this so I'm update to lang run message ura no pon inside ko min lo bit here ka kan boy na tin ni zone no shit ne he kim free ga ni eng ma cái program setting te po ka nei da cái be du shim man kina ta po kina ta na nên tan pon na changkai don ti ka sheda bang yan workout dan tur push pull legs ti dan tu ka kon siempre meni ro mu to ke